Nina ukwatio kana mwendo museisi wa Mutongwe TV ngwatani ya mukamba watinda nesa muthanyani wa umuthi wa kana matuku ni 14 Mwai ni uyu twi wa muonza mwaka wa 2022 mithenya ila iteli ni mithenya miongo 25 mithenya miongo 25 yoka iteli akenya mathi 11 kunyuva atongo ikuma MCA nginya kivila cha president na nindini wa kilungu cha usakwani 2022 twatiana na kuikana tukakomana ingi vande ni wa kilungu kicha usakwani 2022 twende na kunena nisema maundu meokonia uteti maundu ala maende kiwanza ni cha uteti ateti ni maende na kuthiuka manda kula na vande ni wa studio umundi ni na ateti na ala onde mo manda okula na nini siyengine mo komanite na mo ku ground na umundi methi wa maitembe pia maimanda kula na itu evawe sele etwana na nisema maundu ala maende maki uteti na kumuseisya wena evuso ya kutoma otumani waku kukona simu na indi otumani mesela ile itatu kenda mwitano na ambaye otumani mukuve vatende vi ambia na Ndeto TV wavikava kwa ile itatu kenda mwitano ambia na Ndeto TV tuma otumani waku na naonda byo witawata na woni waku kana ikulio kwa AENI makwa na indi thini wa Facebook ni Mutongwe TV thini wa page ya kwani ERASTUS kithuku NZOMO endo like page na we follow na indi thini wa YouTube ni Mutongwe TV /FM official to live thini wa Facebook na thini wa YouTube kwa hiyo ketha wina munyanyo we vasa na we ndesianza mutumie link wavika Facebook tina ku share sethani wa share na Nyaanya na mone matete kana unenanya waki uteti na thini wa namba cia simu siva kione kwaku ningonenga mwanya wako na simu na nonenga mwanya wako na simu kwa ndaya nikenda tuthiona metukitwikana nge masa wedese wa TV yaku na indi nikenda sethani twewa na kanothi vasa na TV no kati bedroom that TV sitting no kati ukonia simu ova ukano okaenda ngobasa wese ithia ni twewa no nesa na umundi twira twinanisia mondo ala methi wo maende ni kwati ngine mwethi wo moyona vena onenania o movie muno wethi wo wende wa uthatu kuetekana kana munini wa president ethi tuno thatu muno ona kufikia atongo yemo kwase kana ketha akakwata mwanya ona ne kufikia na kwitha inyamasi NND na akaitungire ngalikono ingi twasisia ngaliko ya Azimio 1 Kenya na momeditwe mayase kana mo ni mo mukuli na ni mo makasinda na mena mwikio Kenya kwanza na mayase ina mwikio ikasinda tutekulwa ninzame osakwanya mvaka IBC niende na kwithwa niwethe no nenania ngewa ya manual register na electronic indi unenanya sunwende uvovete na atio no wende na kunena ni wakingi ni kuya Mombasa governor wa ulawa governor Mike Mvuvi Songo yuko monde ni wa dewa ni IBC ni wanengwa lingelea wa kwitikivela cha governor county nesu ya Mombasa etina wa evinda ya asa yangu sanisyo va kotini maundu asu wonde twitha twinanisia ku kiwanza ni cha vingu kayu tuma utumani waku na indi na wesa uko na simu nito ERASTUS kithuku NZOMO kalibu kilungu ni cha usakwani 2022 atongwe ndia mukethia na namutho cha yingi va studio cia Mutongwe TV kione cha umundi tuyambio va kamera nino ukethia museisia umutavye masieto maku nikenda twambie. Asante ni masieto maku ni KIMILU ONESMUS ndiye manda kivela cha mbunge cha MBOONI constituency na museisia ni kwatisia kwithwa na muthenya museo na kwithwa na kusiaisia kuseo na twithwa imwe nginya muthia wa kilungu nikenda tumine o vamwe. Asante ni movia muno KIMILU ONESMUS mugiti wa kivela cha uyumbe kuya MBOONI county ya Makueni ona ndiyo enda kuotavia ni chama kiva nondo ona wasisia mikile no manya ni chama cha UDA ndini wa ngwatano ya Kenya kwanza karibu sana mheshimiwa kwa ivinda yingi. Mheshimiwa ni kwati watinda nesa na kukalibu ndini wa Mutongwe TV kwa ivinda yingi. Asante. Kedia museisi kwa niendo muketia na ndimwende ya wethukisi museo kwa masitoni toa Francis MWANGANGI munini wa mwandu wa NDETI ulokwetia kivila cha ungavana wa Masaku. Sinduzu anene sindu sie maana ane kwatia siu na siu netio inena nesi ene ndema membwe na umanio maybe umateyo na ugo angi kwizila kukonani osimu kwizila social media no meo na ito no meo tutavya nondo otavya kunena kwa ndio mende usiaisi museo
Asante. Na ende ni wa mwiwasu ni Mheshimiwa Francis Mwangangi ola wa mujumbe wa yata ende kwa OU yaungamite na Mheshimiwa WAVINYA ndeti ndeni wa county ya Masaku kukitia kivila cha governor ungua chama cha Wiper kila kitu ngweni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Na ende otondo Mwangangi wa Asia maondo asu na wetane mabata na hicho kutumia tueva nondo wa maondo asu kaniambie na bwana Kimilu. Mheshimiwa Kimilu watatoa sisi ya Mheshimiwa William Ruto ulani wemo tongwe waku na niwe candidate wenyu wa UDA ungua Kenya kwanza. Niwe tuetulo mutimu noni ndongo ikuma morengo nonongi wa Azimio wa Kenya Coalition Party wanakufikia na kuwazekana Mheshimiwa Ruto eno dhatu mwingi muno na mondo wa muthembo su ndailone ngo tongo ikwana na tongo yasu na ngo nengengerekani ya umunde Mheshimiwa Kalonzo Musyoka atambugite ba Masako ande ni wandambo kasi akomanda kula sia Azimio kana komanda Raila kula na aikule nende ona maikavikia na kumunenga mwanya Ruto nondo kevono kutisia kuna andwanene makovi wewe mwenende pokela baile hata bwana Kimilu watoto sisi keuke to kai kinene wa ni ndongo ya ni siasa hii kana nicho kiende Mheshimiwa Ruto wa watoto musia ta mutongo iwe wa musisi na ni mutongo wako uthatusu uwetwa ni wa uwe na nondo we mwene wa munde ni wase inye ni muthatu nondo wa ondo maundu maendete nai fandi itu ya Kenya nengarengarekanio ya agenda ina cia serikali nene cia baruka na inengarengarekanio ya ondo mekalile kana ngalame ya mekalile ya mbatisha. Asante. Ni asia zila fikio bila ya siasa. Ndo nimeviana mauneni metofauti ndo kwethe kila mundu no kwenda kwendezia balabe mwene ndi kana no kwenda withe ni wala ni weakness cia mupinzani wake na muno uyithio na mabinda maingi andu ni mabiki yao kunena maundu matemo kweli ene kenda withie ni watonya kuete mwene ndi baba kubilo muboya kula unenge ikula lakini walile ngalikweno ya Ruto ila Ruto unokwaze kana ni muthatu kana ko tuwe kana ni muthatu no nasie no ewe muthatu nondo twalilikana 2013 right 2013 no tereze uru kumanda kibela cha president kwata mwambe amurethesya muno na wethe kwanza mabikie bandu wethe na meki angwa igwa nene tukona ile mekomia press conference meuka makwatene moko matekete kwa umai anyanya mai bakuzo muno byo 2017 amfede sengi na webia ila uhuru wa kuna siasa kana la kuna siasa muno president wa Kenya Uhuru au kila akasia yake 10 ya Ruto 10 na Ruto webia we ndaino seleke ndini wa thari wake kana ni wesi no tethezia Uhuru Kenyatta kwatitie sa umutethezio nake akwatekebela lakini mbe jambo tungi Ruto mubea nondo ni wansi tambia kulika balabe mwene ndi nondo akwithe wa power ndinenga nawa ikitaungurambiwa ali kabalabe mwene ndi niketha aboye kibila na kwa kweli nuko gwendo tonyete uthioja au memakwate ne saidi wa miongo eliwe ewe kama kweli kwezi umekewe kweli oni mundu umenu makwete na kila kenge ndizo kanasia Azimio omondo ndo mebwana media UDA nondo Azimio unit ayo kalile kibela nondo chairman wa Azimio ti Uhuru Mungai wa Kenyatta na ne chairman wa Azimio ni kwasi kana jela Raila onoko kwa withe niwe kalile kibela withe we Raila itambato ni Uhuru ne mbato ni ukabinye ya Raila akatani ngalikweno engi nondo akutwa ni wako testeri yero mbona matho wa mali umambatie yulu na maisha methiwa meyulu muno meambata nondo akwithiwa tape na project mbingi ciambiwa cia serikali Mheshimiwa nikitabu kwa ngalama ya mekalile nienda watu amba kwambiwa bunge wanayo dhatu na indi mbetikile nenge Mheshimiwa Mwangangi Mheshimiwa Mwangangi watu sisi ya pena ka clip kana atembea yo ndeno wa mitandao ya mekumbuka ni disikana na koni Mheshimiwa Ruto ayisungea umwe wa mwate yo wake unaumba noni ayi mukulia wewe nzungia taiwo wewe unanjibu kama nani na ene ndingi meda mayona na atongo yamwe mona kindu kiu titachaile kwa motongo gono isi twasisia Bibiliani mutongo indaileta waleta wimbo wa na utulivu ndo kibela ki Mheshimiwa Dr. William Ruto Deputy President wa Republic ya Kenya uno manda utongo iwandeno
na kapyuka wana kaine wa musumbe ne kapyuka umu katasio kamana na yu na sisia deputy president na wa mwingi na wa ndio wele wani umilela ba kula kwa tene na uru ene ndi makena mayaibo magao kamona nya nete kwa te ya te tukumaimwe kula matani isi majaiko lakini no wewe niweze Mheshimiwa Raila Odinga no nice andwano mabwata mena mbwa mosete malete kweleka makasiwa na andu methito maikulia uthiwo wina munini wa musumbe na andwala mena mamusaraundite uthiwo maibeta taxi yanata uthiwo wina mundu wina ndeke singe biyo within no time unete ba ukunangitwa ata na wasisia nita coincidence I don't know lakini maybe asia hizi alama tosia hizi na ndo Kenya nimesekana wasisia Kenya Kwanza Coalition pau ni baba ina ndo alama ina meja ungengula wethi wende no munene beto ambi YK 1992 pala Ruto wa member uka kwa Goldenberg mawezi ulo partner longi musalia ukangewe atocho Tokyo embassy scandal nwezi ulabwa nongiba yoba kwa sisia major scandals ila si mheshimiwa wende wao na mungu alikuwa meacha kana ndi ni wa azimio kukweo na maondo ba KEMSA scandals ndio sia mudembo no meacha na mo balikuwa nezo nenyu ningitia bwana uketa na bwana uketa katika azimio idhieni tekwa sia family corruption ika address waneza chuti nikindo embwa mwangangi wana toka kwa bitha masako ta deputy governor oyete sia sia mwana ndio katunga na noto namba we guest wa committee wa state metoke uwe azimio ne kwasi nikenda tunga mionge wewe wizethe ya waipa masako no kuitwa daktari yoti ndaba street ne kulea kuiba mundu ndeko kaba wakwatwa ni emergency bana gloves zibo nondo andu emoji mbesa cionda cia thara uko kindu kino kiwithie mundu azisio na kilani nona hata nguo kuona udhatu wake udhatu wa William Ruto niona niwezi yuambie wa sindu ikatewa wisio ko yona kindu nona ato kwata ta obvious ni kwembo to koketa weweka we campaign kila bandu na ndange maya maka campaign no bakaona gu ERASTUS tota mundu na kwa ingona pagi kwa bau kila ngona hata ngukwata ndio kwata na nitambwa kwa ati wakumuna wakoke gwawo jino no wo umeta ba mheshimiwa KIMILU nese na kino chawe ata yulo akiro chawe na mheshimiwa Mwangangi nganazi mheshimiwa Mwangangi no ata yueta muno Ruto tawethetwe corrupt kana mali yake tokwatite na nzia ya dusani lakini nienda nasi kana KEMSA scandal ile na inene ila itakwekwa inekiwe ni serikali ino ya handshake na no nasike Karuto nikingei omundu ote tatije yange wengi etha party we agatoa kotini na isikatewa nondu ni oyete na nyeno nase Ruto ninisi tamana biashara na bengi wewe tawa ya nguku na ngewe tawa ya nguku ni ukaukethia ni achangando lakini nyene ngosi na ninonete practically na ngasio Karuto ngona aito nenga tosui ngilie komi toko konenga ne constituency sito kuma muundani wake wa wemi wangu ila Ruto wake lile asia kana atesa matumbe ma milioni nya kila muthenya ozuno kweli mutupu nondo kolo ithetie ngoko bandu bae katajana imwe na uita matumbe ma milioni nya kila muthenya kwa mwezi we milioni 120 na noko na biashara inge bingi siake ta mundu kila ntonya kwazia egabe mbesa situeka sio yiwe yeno nazi ethane kwya woyie ena munene wake president wa ndeno jito ya Kenya nondo makwete serikali imwe na ndiasia tuyao ni evidence kana tuyaete ukweli
wakwazi kana bembesa sioyiwe na scandals sithi yao kuona kuma ilande no yitu yombiwe ne kweriwe etwese kwa ina sindu zieta ongode nandisheki baina euro bond ani maundu methi ya woki levinda kunda ile kuina kilanda no weta yu wa kezia Deputy Governor MWANGANGI asa kana muno yo azimio ni kwenda kukitana corruption lakini yeye kolio tie eve no mundu andala mothie KEMSA metembe loko yende corruption njiva izuma kukitana yo eve no joju ni mambete kwa mwana yasema hiyo utongo ine na utongo ine hata na bolo kwa tekebelo ni president Uhuru wa Kenyatta na ne wako ate serikali ningitiwe president wa Kenya ni chairman wa azimio na hiyo kila mundu ni wesi na ndiazi ono ndo nenda au neno kweli politics muno si about interest elana si about interest no ka kalili okethia yo mundu aza kuwa mali yaku igeta yo sovioni na president Uhuru ni with trainer waziwazi muno ndo Ruto ni mundu very tough na mundu very serious ukethia ena wasiwasi wakana Ruto oza kivila mali la yake nitonya ithwa muisioni nicho no kwenda amande mundu utonya kwithwa isese ya mali yake nikenda withie ni ndinamu ya muisioni na alilia oyona no neki deputy kana ni maneki deputy wa Raila aneki wa ekuma katika jamii yetu ya Uhuru nikenda withwe ona kindu kithiwa and God forbid rondo tezi katiba kawa monde kazi ya president yake batebo ulote cover ni munini wake mambo ya shua dino ndo akwethwa assuming ndo sike kucho mondo akuzana uko lakini baka happen kindu of which do you say happen sindu no si happen ya bosa serikali immediately kazi yokamoko ni mau kazi yokamoko ni mau nikenda kwethia mena hapa ndio uswe mali yo ambao kabla wao tongozi wa mheshimiwa MWANGANGI baya kwa KIMILU yase kana azimio nondo president Uhuru Kenyatta niwe mwene kivila wa ila kanzo ya azimio na niwo tongo eti kwa wayu ni maile kwithwa mokitete ulusani usuwa KEMSA kufikia umunde eti kwa sema kwa kitu ulusani baadaye ikuli yako na topic niki Deputy President of the Republic of Kenya Deputy President of the Republic of Kenya or you President Uhuru Kenyatta aka resign that is the president until the election is done Deputy President of Kenya tikulia niki wina kitaikiwe nacho to an extent ekinenea akathi offend that anger kwa mwenendi ralizi yake na nibona okana kwe sindo ile nyeneona my analysis na unenga chronology ya activities na musiaizi ale wasizia major scandals ila sianangi economy ya ndino including Arol Kimwarel sio nde si Kenya kwanza na yu andwano ni masembe tetene nokethia makampeni ete meoka polls nisi kuona nisi kuolu na makazi ya polls isu ni sawa nenzeo lakini ojini meo sisi makona onala meka hii polls ibindane yu mamunenga ukethia embe wa azimio na by far ibinda yu mazi ya nenzeo umundi meka nimeona aende ndi anwangi mokilita kindu chu ni major concern number 2 katika azimio corruption etwike kunetwa ni MWANGANGI etwike kunetwa no itie dite kwase na ni point ni one of the major emphasis ya azimio ta coalition ya kana corruption ni anangite ndino niyo tumete ona mwika witu matembwa mawiyane nundo you cannot transform economy ilando maende kuya mbeza na uyete ya ndino the siya miradi ila ya mbeza mbingi ilando meokwata kickbacks kana corruption ila meokwata mbeza ila meonewa as a result of this miradi ino na yumo ndo asisi okaidi asindusi ugeto mobonoka wondo zino kama okaidi estokewe ko tuko na wo ozo na iji offend kwa mwenende uyethe ona ndeu mana yeko miki no kuona kindu meja
chukite moponoka na number 2 ngewemea wadhiu wa azimio wa corruption ni lazima enino uyithe ya mundu akomenda itelema no telema nondu niwe zindine za asia mundu ba ni corrupt kilangu asia ni no justify mwangangi justify kilo inacho okay na ndine za asia kwa mundu kinyi lakini kilangu asia major scandals in this country wazisia the twas your kemsa Nikindu pathetic and I'm sorry about it personally. Na nikindu cha little ndili wacho through meow. Lakini wasisia isuti scandal nene to an extent ya nito non destroy economy and no kananga millions of jobs. Kilangu azia nikana wasisia sindulasi ya ikikiesi worth billions of look at YK 1992. Kuprint mbeza ku destroy economy ande. Look at Goldenberg. Look at andozuo ndo monde ni group igema. So no one wao balo kuma note utinda witwa. Okay. Yes. Aya bwana KIMILU bege ndo mwangangi wangu zia cha opinion poll. Na baumbe ni mheshimiwa Ruto no watongwaza. Indi kwa oyu ila latest na yuni okwemo the Nyaanya wa info track ni kana mugiti wasumbe na ngwatano ya azimiwa ni Kenya Raila Odinga ena 43% na ke mheshimiwa Ruto ena 37%. Ni kiulimu kuona opinion polls zino tisi una baumbe ni mwethe ya mwikathi ya mutache kweli ni tongweti na vindazi mwatata ndi ulimu utata yolo opinion poll. Asante, it is very unfortunate kana ni kwethwa na ibuswa thuku ya kwasia kana nondu wa kwithiwa andu ala meka jusita opinion polls kana okunikeli wa mundola utonya kwithiwa kulaika kunoa munthe ne utonya kwaza kibila muno ni tonya kuma in favor ya mundola maybe waited hiyo opinion polls walilia farm eno ta ni wameta sinovet info track yes info track ne need resources nikenda Iran nando ndo akwenda ne kwenda resources lazima wambe kwekulia i resources siuma bane kenda info track Iran definitely no ali toba kana resources isu siuma kwa andwala me katika kiwanza ni kiu chake ndo kiu research wakana kiu kekwe kwa kunekeli yala nasi akakuma kwa stakeholders ala nimo ana siasa na ebindaye ne dewe bindaye mandikolia omwe muthukumi wa serikali na mukolia bana saa ingi no kuona opinion polls ya kwa kethia ne kwa kethia namba bitwala kalile kibila iko kaika bandu bangi ukethia andia na basanga kwani ni chao ambia twithana instructions kana mondola we kalile kibila ula we serikali ni walete kwithwa eyulu always uzi ni mundu no tabasi wa company yemwe yakwiko kunekele le mundu wa serikali ya maneka isi ne kiwa sia serikali mundu landa weta nengi baki 7 hiyo ni ndio withia ndo akwithwa ata serikali ni nyomo kwete steering ya ndeno jitu ya Kenya na ni nyomo kwenda kwa ndia mwene ndekana ni nyomo embe with ni perception with ni mokuona ni kana ni nyomo ejao mwembe but in real sense ihula ika kuno with ati nyomo ejao with ati nyomo embe with ya musimba na lange nye opinion poll kila ndo nyoweta no nasie ni NZOMO no na mapinda maingi not unless tuikiwe ni body independent you menza niyo itonyo tunengo kweli lakini body jiba tuene independent ve no itwa Intel Research Solutions isuti ya Kenya yoka anondo ni ya nginya kindisia East Africa ni neki nayo na yone nyaruto atongweti ku opinion polls no umeki okaima kuikia info track na ile for your information na ndie ne so mala kana ni neki lakini kila ndo na nongo sese ina undu ina ili kila ndo yawetandikana jikitwe ni farm yiba Kenya na ya favors the sitting government kiu ni kindu kire cho kweli na ne kana utabia na kwani ne ndio manya kuma kwa muthukumi wa serikali kila kitu maasa ingi ukethia ni ngwambatana saa ingi yethia neki wa bandi na theanga na ndabia ukweli ambia ulawe serikali no nginya ambe kwekiwa elio ndo ne we chao mheshimiwa yunene asia kwa kwa mweno no ni hivi ni asia kwa tuseme na tia sino vetino it has been there
na sinoveti Innovet Infotruck Infotruck yes ni rete bona ni kwenda mbesa cia uradi wa ingi ditongilira na utabia na no ngene we mbesa na ndwala nundu na kwa nako ni simwe binda imwe no andu I think ti Infotruck eno mambia ni kwitifa ni Infotruck mambia ni mambe ngilimane li nikenda mambe kienezi ono nanye nondo mbeza izuo ke nayo nasio nasia nikabanga na mwene ndi ngalika babe mwene ndi ngamanda kulo ke ya nini se ba ya yikula sibo tikwe kwa ne ba yo lo na nobongo okay ndo kitaka kumwesha Francis Mwangangi nienda kwamba ukonfirm kiucha IRS mana mwikite mheshimiwa Ruto ena 49.9% nake Raila ena 42.5%. Isu ni IRS nayo Infotruck mana mwikite Raila yolo na indi ona tifa mana mwikite Raila yolo na indi isu ni different opinion polls nini international itawa IRS itawa Intel Research Solutions inoti ya Kenya hiyo kama mheshimiwa Mwangangi mheshimiwa KIMILU na muzeni ona cool ndio na lakini nengo na ayenda kwenda kukilia wazi hata watamonene wake Ruto no hata kanaenda nenda kwa siai nenda kwa siai mheshimiwa KIMILU no yote tabiando huo Kenya pe mwao ulaunga vania ulaunga mieta undo information here ile to conduct number 2 mheshimiwa KIMILU at his level niwezekana umunde kwe political interested groups Kenya within the region East Africa Eastern Africa Greater Lakes and even in the continent and beyond now with these interested parties umunde uka apply for funding even in some of the UN agencies here pa Kenya ni maili to kuyai ni na apply pana na ne wambeza sia nondona ni sio ni conduct ye pole na nondo mwa wala we boju we asiali any Kenyan ena right ya ndo manai Infotruck Sinophyte on that IRS ni sources ya mbesa isu inwe tumie kwa ukona opinion poll na what was the intention isuki mwao ukolete ndo ile to pato iko yongo ya mheshimiwa tio ugo kana Infotruck if nyembesa serikalini aje keu nditikala nacho ndo mwao ni so clear about that na by the way ndimo tabio ndonge uda kana Kenya Kwanza Coalition no they maandike makudie besa ino mnatumia kweka this research mwanaumiseba besa ino na intention ya kweka research ino na ichao nondo inoni company the role ya kweka research sometimes no wazi ne ku influence na yakaku ku influence no zio kutabya enende where we are politically and where we are going where the country is going ko no ngwenda ya mheshimiwa KIMILU epenjira ngwenda kutabya musia isi anikana tiugo kana Infotruck ni finance wa serikali lakini any Kenya ni ulo kwenda mana sindu suma ye kama mana umaziwa na intention yemyao no mama andiki na mena right to that information to mwanya nyo sibe no to mani vanwa musia eto wa Charles Tony Kiwanza ngati kwa Facebook yasiai bona opinion poll sia last election Raila no whether mbe na kura sia kunwa asindwa ni Uhuru Ruto osu ete kindo cha kana opinion poll yona na sia undu kukethwa kwili mheshimiwa Mwangangi opinion poll wana ni reflect ya kidaki kethwa ningo itekala number that 50% lakini ndiasia opinion poll ila tena zioba tena ile siona ni one candidate ya Tongoti na tena ngine ikuwa ni the other candidate ya Tongoti kuona ni kana going forward or unibenda extra effort kuma kwa candidates inosile kana these two camps any can win the presidential election ko you are resident 50-50 ndo baide ki yes we mwana Intel ina kuna 20 dates ya kuna 90 na sio the twazi sio the ndo ikengwa si atipa ya Infotruck ni hiyo na ndi no mbetekele ngo CICS wingi oenda nena ya IRS ina kunitwe
ya matukumeana na nende no confirm nendo kwa ta dates nesa ndikese yes ya July 5th yes you ila toilet odina ni edo July 5th siasa ni benduka kwa muthenya le kana within a week lakini kinungu tabia ibinda ni imwe aosu yaibo ibinda yisi wakona sala Raila isi ndo sia very open ibinda ya miaka swingi mwe aone kiwe the other day na ni mwe ao very strict nicho kitu mwe ndiko ya any research firm Kenya ikwikaneka publish mwenende ni ya elite makulu ema elite okulu na maisongia nombe kembwa intention ne ku influence ando makone kulo ndo muna nikiumaneka katika anisa yo na ni very strict umwe aozu ni watu wa mundu jela na and I'm sure ando ateka ndo kule ndo mheshimiwa Kimilo ni wa raise issue ya serikali ku finance so kwa uno ndo manambeza ino inaumiyeba na intention nemyao izino makulu lakini na Asia nyeta mundu withite na ithukuma na international agencies for quite a while ini zinaweza sindu world over na US on a developed democracies nezindo siekawa ni movia mheshimiwa na nenda twaboze na mwene ndeme ya chata nondo nitino twa nena na tuiwe na mome ya chata mwendo musese nende wa kilungu cha usakwani 2022 kwala meongulia kwani kowetie kumbi umundi aye na mudavise kana ikumbi no wachumwa na kane mulikani kana ikumbi ni wachumwa saa ile na nusu sia wiyo saa ile na nusu sia wiyo nginya saa 5 kini usakwani 2022 kila wakana kwambia saa 3 nginya saa 4 na nusu na ende ndeni wa kilungu twende na kunena sia maondo ala methi maikitika na wakafikia na kwete woni waku twenda toyambia na ondo munini wa president William Ruto yethi twayonekania atombo yamwe M3 na kaya yasi athati nondo wa maondo alama thuku maende eva Kenya nda leo thata na umonde aise kana ene ndima Kenya na moni athatu na makona ni uthatu su matuko kenda Mwai wa Nyaanya ni kwatikila mundu no kwelewa kiu awetie atano ngaleko ingi no maende na kwa Ruto ena via wa kusindwa kana no manyiwa akasindwa na UND na kuona ni kiu mbe wa wanda kwa utunene kuisela ile itatu kenda imwe tano na mbe tumani mukuve vatende vi mbe na Ndeto TV ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV na kuya wapika ndeni wa Facebook share tu live ndeni wa Facebook tinoke tawapo share YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official na nienda kuambia na YouTube ni some motumani menu subscribe na ndi namba ya simu ngosa simu 5 kwa oyuko director madam Winika nini bomba ni sisi mkuu ambaye kuna simu oyu kuna simu the ya wasewa TV na ndi kisaidia ni toibwana tuambie na mundu unaitwa Stanley Kula ndizeni kula kana ni kula Gethesi Francis muno na wimwe akivela cha governor Masako nicho support wa Wiper undanyi Taita Taveta sivi nisika Ruto lazima akasirike juu Raila alimtumia akawa prime na Uhuru pia akamtumia kuwa rais oziazia Ruto adhati nondo ni watu meiwe ni atongo yasweli si woni wake Mwangangi akunita sindo nesa omonde Stanley Gerard Masai Erastus ambia Honorable Francis hata waseme nini about Ruto sisi tumeamua huyo ndio rais wetu 9th August Ruto all the way na akasioka ingia kasi eko sio kalela otumani osu Sara Kilonzo mwana usu wa UDA aiko tukenga nondo Ruto esilikalini eto wa mheshimiwa Kimilu etikivela cha uyumbe kuya mboni niona ingima kule ngewa ya songo na utukiretu ni bau Sara Kilonzo ni movia muno wembea ne kaneza nondo watungila kana ikumbi ni wachumwa saa ile na nusu matavi mashabiki yonde ma ikumbi Sara Kilonzo ni si umwe kati ya mashabiki ala manene vyuma ikumbi ya siasa kila wachumwa na ni movia kukuona bausa kwa ni 2022 Simon Mulunja se songo ni shwabete tukiretu ni ucha songo tuende Gerard wacha kudanga Ruto is the deputy president of the Republic of Kenya we are paying him ndio hapo nimekuona Ruto ndio loteta nondo serikalini Ruto hayuko kwa serikali Raila is literally the co-president of Kenya why has he not advised his handshake brother Uhuru should lower food prices operation Uhuru Gatundu at Raila Soweto Bondo usoni woni wake ninogera tunene by the way angalama ya mekalile mheshimiwa Kimilo vya sao kinguze ye nengwe natukenene mononondu ene ndenge ni meno dhatu yolo angalama ya mekalile by the way mekalile ni ambati muno heshimiwa
ni kwa tiona mwite ambia ku ground mwite kula mugwe wene ndi ndo makaite kwinza sindo ni wasi ambatie nenda kusemba ba Facebook nendo di Facebook Mutongwe TV na nawe tu live wafika Facebook share na no ya visa yitu yeba nina Atongwe bano na watu mewoni wako era sasa Utongwe Utongwe latu kwenda ku umeloni mboni umeloni wasioke ku mboni ikaseno ndo ai njina kuelewa mwa Eva kale okay na kimundu nito Philip Dromeo Junior ni Philip Modhami Musumbi tuketikila ulokoka uziwaze ulokoka niwe maketikila Jackson Makau yakau matongo ndikwe atongo yao then MAITU na wuma nao siasa tele milioni 25 2 million ku uyetuma utumani wa kwenda wabudia Mutongo usundi soma Salimia Mwangangi sana na umwambie sisi twajua Ruto ni tosha Samson Chalo ERASTUS tabia okay utumanya non tabia mwanosu kana Raila ndaye sa kusinda maketa Raila ndaye sa kusinda maketa kumuya kura haya Salimia Honorable Francis Mwangangi Cornelius Kimboi Ruto ndeke bila Ruto tumunenga value zaze menenga Ruto kebela value nake mundu nuitwa Mukangi wa uso ukanga uso mwana muvya muno Mukangi wa uso ni shabiki wa Mutongwe TV Raila na Uhuru makwatanite mafalo cheruto nondo mayi kwenda ailikilila maliyo ila mosete kiurusani usuni woni wake nake Jokse baba yao mbia kedia Mwangangi munone ndongoi kweli ona ito ku makendo twese Ruto bayonge ezetwa Antonio Molio okay ndizine Molio kitu kama hiyo Eva Karea za Ruto atue serikali na twese Raila tosha ku chumbone kwita wao mbone cho okay aya izo ningaliko ya Facebook lakini akani some mabani kenda no simu ino ketoza simu ambio kuna simu siva namba ningo kona ngona wiki wa ni mwana wetu wa Brian wa graphics ya kwige namba nzeo mono ni namba ile wao konesi umwewe wete sawa konesi wingi ERASTUS tabia mwana usu azimio manyeruto na wo title enende nondo aswangulete muno aikambeni ya Uhuru miula ili na baadaye Ruto Uhuru aimogeuka na kedha ni Raila ndeza kwetekela kumuunga mukono mara eli na Ted we kamba kilomba ndike bamwa ona tena mamweta akingi kela Ruto ne woye kendoi oyu ona toyese obewa va ngaino ko munengo tongoi okay ona motumani mema inge kani olange ngenda no sesimu twese Ruto ko nguloni Mario ni mwende Kalonzo niwe umina akambala mekuyana kura kwa Ruto Steven Simon tuke kwake Jeremia Moyandulu Junior mbia Keria Franco Mwangangi sana kuta Franco Ruto tosha ask Mwangangi to tell us about KU and port issue izini kulia mheshimiwa Mwangangi ni wale mheshimiwa KU na maondo ma KU maende haya UDA mena ando mandigete mitandao kila bandu tiate imeko me overrated utendeni wa government na wewe na ambunge ainge muno na materia Kenya we uziona Ruto na ando andigete kwa mitandao na asia na ambunge ainge byo na materia Kenya ndeni wa ambunge ningalama ya mikalile ni azimio baba the fifth Ruto no you Mutongo ipato wa mwane boys Ruto no wemo usumbi ukiete kwa Raila athomwe Steve start KIMILU tosha mwana wese thina vera vero na indi ono wa mwe kaini somele Patrick Mutuaze bio ni mwala baba tosha alafu Mwangangi na Wavinya ndani okay tuke wajimwa aneka chao na wale wote wanyondo woga Ruto tosha alafu Wavinya ndani na Mwangangi okay babe na utumani wanoa muthia ngeleze Mwangangi muno bro ni wa moyona amona mwana osye tawa ndongoi Joseph Kidaka na ndio hizo zimu amegua mazimu ya sera kanini ni kwako tunenge zimu sia nondo tio itano mono nenge zimu itano nikaenda hivi ya mondo ni maila
na kwa Facebook ni Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV Stock FM official, subscribe na indi YouTube nangu kwa nyingi niona matumani menyu mema ingi muno yunetele simu sienyu na nawe wona simu the wa TV semba thini wa page ya ERASTUS kidogo kwanza mwesi ni Facebook kanini wambe no okay na indi ni wasimu no siende ngonengelelo simu kani some matumani miano ndoba Ruto is going nowhere wiper ezo ni kioko chalo kate azimio nimo ingeita vya Mutongoi husu Ruto no wemo usumbe vaaki tui ne chalo kate Sebastian Wambua Mombasa tuese Ruto blessed na Hasson ngere Mwangangi na umea kura ni kwa azimio Ruto anai serikali na baike ndo wikite ngomba esu siangie kuyana na vinya inde cheva chagwa ni Ruto timu yake ina ndomeno ulosa ni mwingi in real sense ulawe ulawe mwetu niwe niita ulawe mwetu niwe niita tata we Daniel Mbaele azoloka asinda tukeko songa inoni akajua kama bando muzezi wa mwaka asia uloka asinda ni sawa na mtu marote ya maana atano tokadha watu elea kwa yangima Ruto akoza tene Sebastian Wambua kanini niwe netele utumani azimio tosha Jackson Mutunga nawe nende na kola ngamo tumani menyu netele simu ngwenda yo muyasi atangale ni asimu nigenda wisethi ai angale ni su maundu me sawa twasi hello Mutongoi TV hello ndio mwewe weka kuidhukisa TV ni tafadhali na uwete kuidhukisa TV ni Nyaanya wandoka idhukisa TV ni kwa ndaya wako na simu yako nigenda tuiwane aya hello Mutongoi TV hello kamuzi kwanzeze wase hapo hello Mutongoi wati dada tuendana nao ya ndio wazemba wadelelo aya toze ungende Wajakoya the 5th Emmanuel Manzila tuisi Ruto kwa saa Joseph Mwema ERASTUS Wajakoya hana chuki na mtu Emmanuel Ruto unstoppable Gerald Mumo hello Mutongoi hello Mutongoi tuendana nao Mutinda kanini mauni ya kwa watu ya muzezi yosu Ruto ako kwa serikali kwanza ateremshe chakula tunajua Raila ni Matthew Ruto tosha Paul Mwangangi okay niki Kalonzo nikilela siasa sia Ruto na ni waisi ya support Raila hello Mutongoi hello mwani niona simu zina vina kanini kidogo tuambe kuendea tu akatoa mbendea opinion polls ni incitement between Kenyans also the Prince Wise ERASTUS ambia Mwangangi wakipata hii kiti ya gavana Machakos County sisi vijana tunahitaji job wewe haya Mwangangi no uko asia kudhata kwa Ruto na akeivinda yingi gift mothos kana ajue nacho sana le mutiso wipe all the way ukambani ERASTUS kwa mukule mweshi usu wa mbone kana endevia akamba twikale outside the government miaka ingi 10 tuambie bo asante measia wa nilia muno nigenda nete mokamba chenini ithie twenza wa serikali miaka 10 na twithite twi support Raila Amolo Odinga na tumu support yao kindu kimwe nundu wa kwithwa mwana witu Kalonzo Stephen Kalonzo wa Musyoka ni we with as a poet and deputy president na twitha twishua kana Raila amina koza kibela cho president tukatilekelwa nikasema kana tukela serikali ni nondo mokamba witu baumbe katika serikali nicho twithitwe twenza wa serikali miaka 10 nenda amba mwata chenini kila kingitio kana mwe walindia oyu muno alame azimio nanye no ni kwene ndinda ground na ndiga ground ni thugiacia mwene ndingewa you sound ndonyo kurabia ni 50 years mio na 50 years UDA no gamba yo no gamba na muno andu alame UD me azimio na andu alame kuma miaka 5 kwambata
lakini anarika alama ya kunekeli wako kwa hiyo sino kunekeli wako nondo tindangara kila muthenya for your information in meet yando tangilita tote in meet yando around 3600 na tuyekala ande na mona tuinena walindia omundu la uronya tutedia kana bala turonya kwigwa twesilikali ni muno nyeno nasi ni bakwa Ruto lakini ti bakwa Raila nondo bakwa Raila kila twathiwe etina othenya mwana witu muno Stephen Kalonzo wa Musyoka maisi akanewa wea no we ambe katiba ni na ndwa amanyika iweba na ndwe sikieni weba okay lakini walinde bakwa Ruto we ambao kokona o chairman mbe wa chama kiucha UDA ni mukamba weta wa nduya we former senator Muthama ukethia niwe chairman wa UDA kila kingi walitia uyona pena akamba ingi muno bi walitia uyona mutwe bau lakini uyamba ikalandu ye koli ati yo serikali icontrol ya wani ni legislature in most times nengi legislature tipo maendao kwa kalande makakamea muno ila mekwenda within ni atungavan even though the constitution near sovereign kana niyo yeyulu niyo yaileta kwati wantu akuthiwa niwo niyo yeyulu ai so bagwe ni MPs na Senate members walindia speaker wa National Assembly ula niwe Justin Muturi ni wa assembly au mababe azimio andika babe UDA kana babe Kenya Kwanza walindia speaker wa Senate ula ni Ken Lusaka ni wa assembly au mababe azimio andika babe Kenya Kwanza niki nondo akwibwa nimekalile ndina mali na maona serikali la yokete yenga likoni no na mondo ndo akwibwa mayenda akwekala matenza wa serikali and you can menda kala serikali and you can take it to the bank kana no we only can Justin Muturi speaker atuete serikali ni nondo ona kwena siama ingi we aungamana kanu ku yakwa kweta there no jimbere kweta yes constituencies yake yakane ngota bya atuete serikali kila kingi walinde mutwa nake mabinda maingi mutwa ni wenda muno kethia serikali ni kumaila wambe siasa syake na no nako ni muno ilo na support ya Jubilee bidaye ajecha kivela chonga bana ndo akwetwa chama chake cha affiliate wa Jubilee party so kila kitu wanyoeta nikana omugamba muno nona ebazio kwa ngalikwenda Ruto nondo twaenda pandu ta Makueni nitunaendie na Ruto Makueni otondu na ethetwa ndiweta na tunekala nthi nake na twekala nthi nake ni na umete delegates ta ngilioma na maana no kuma Mboni na sikikauma kila bandu in Makueni county no in a constituency that where the about twabikie ando around 10,000 twabikando 10,000 Ruto no where they were samwanya mbe wa kwamba kosa maoni mamwenendi pakosa wa mama mboga akoka akamweleza arena haraka akamweleza mathina na methi ya MAITU kumba na ulututonya kweka na tu discuss tuikola ni yo tutonya kweka hata nikaenda tambai tutetheke okay wende ngothesi siakago consider siakago constituency niko kwa dwa Justin Muturi ayungama na chama cha kanu ayungama na chama cha kanu ni kwa kana wende ndapo ate serikali no maraizi ni kana mukamba atetheke ya UDA na Kenya Kwanza chokela na ile tambo wetambe nikana ona Ruto kana Raila akatuika president paye binda muthenya moko na umwe wo okaugwe bando ya mutondekeli bukwakunza kiukekelewa lakini tienda musumbi utonya kuseuvya maisha ama Kenya na muno akathesia maisha maike kwenda meyulu akamathesia kwenda no maisha tutonya ikalicha nondo walinde yuta nini andika nanye na ndola ni andika ama uthukuma kwa muthenya omwe ni maiba silingi 500 chala maibalua na nismosiba wana kwa kungi kwa silingi 300 lakini mondo motu ni silingi 450 kwa une kwasya kana na kwa silingi 500 wenda uwe mutu umwe no yo amboka na yo breakfast kwa cha na sikhara siedela no ni aunt to mouth no mbele la beba tukeba kwa ngalama ya mekalele tafadhali no take o ibinda ya sanga kanu kwa mheshimiwa Mwangangi Mheshimiwa Mwangangi no edukesia ene na ni kwa tivya makuli wa ile atatu wakudwa na wezo onge waya makuli no mheshimiwa Kimilwa yaseka na ndino azimio bau ateto sisia
ona mukamba atetheka ngale koni yengi ngale koni swi nge azimio tatetheka akamba mbeme azimio alaingi peo amwe mesi amane ingi lakini akamba alaingi me azimio kwisila chamani cha Wiper ningwenda kwa siondumwe mukamba taika no mbethikisia ndipe nye mwene tamusomi nini kite research nana na ngethia kumela kwatie wiyathi ate mwaka wa ngilile na ile niweta nenie na wasio mwethio mbaya mukamba thingali kwemwe kwa nino ingi karibu sionde sikawa okethia mukamba ni mwaniko na kindu chini nikite research nene na wasisia sindu imwe si utuma mbaino yanika ntaino si unena ikimilo ando makatumiwa matesi kana me utumiwa mayona tapeke ndumiwa mandi mbaino na uyithia chutio ndoseo ando ingite ko ta utumiwa gethe amwe me utumiwa nikana mani mbaino na tikwatene tambai pai serikali ya Kenya itona ukewa nutongo iwa mbaiu tiyenda maendeleo timakiwu maendeleo timama lelo maendeleo yote tikaya maitu kiwa lakini woka ukethia nundu andu amwe nimeutumiwa kuanda mainimbai na ndio tabiondo omwe ERASTUS andu ingi takamba meitina wa ndongo iwa mbai Dr. Stephen Kalonzo Musyoka lakini peo oanini na ningi ndoko ni kuyao mbitia meo ngalikwe enge na mwana muno kutumiwa wizethia mbai ni maania consistently na katika kwenda ikaloano ni meba yote ni uenda ukethia wasisia katika national level ni matuma imba itibuthwa ukethia pa ile shima itwa kwa mukambe nena wasio mana no ni wailito na wanda ya ndo wachu na kilo kwiche ni wailita ithukiwa iko ningwenda kwa asia isia moi tiba lapa thuku katika azimio okay katika azimio number 2 peo makulu ningu ya asia isia mama unishambikiana ninge no seo na wana ngumamisi lakini nenda kwa asia kwa niaba ya mwandu wa NDETI ni asia santi ndo wa compliments hizo na ndimea nye tawendi wako tamwangangi niwe moyo mbaino kwa tena tike ndo kemwe na utongo iwa mbaino taika KIMILU monde wo tongo eti African politics yeye kana ndumo kamba African politics world over everywhere in the world pai by itemutongo wayo bai lati bake na si miongwena na ina ukaka uthi kwa kila mbai ndulethia ya uinena na ndu ikomie okwa kajuka nene na ngania lakini bao kamba nondo tikibuthia na kibuthio kethia utongo yuzute yune nganda ya ona itu ilate zobikie binda itu titongozie mbai tikabuthio undu tibuthio loipo na akembwe na makosa yoyote nye nikuli andu pe kindu kita wa kanisa tu na bishops tatu na senior respected clergy in this country maumeta bao kamba amo retired angemebo na pe atongoi eminent mato na mbani atongoi mabiashara kana atongoi bomasindo ingi ni maili to kueto pamuna maito kwa mutongoi wambaye no yiwai pana ukose obitise no bitikizi na no mundu wethukia ndai mo binduka ni bongo ya ando ta KIMILU maake kwazia maake kwazia ni democracy ni meumandi ambaye pekilo kitawa kumandi ambaye ikito kitawa kumandi ambaye mbai ningo nengane mfano kwa kambala manzia hizi pe mbai itawa ya Meru baizu ona oyinde hizo make decision pale ni uko nakula nevi ndete bika andazu mwenda make kalandi kula siwa maka kona bamwe mundi baizu ndimgazi katika serikali na manini beto ona kula ziazia ti nusu ya kula sia mukamba uyithia andazu ebinda yo ndome katika wa serikali nundu ne makwate okay aya ipo ya kwa ya muti na ndio minukilabo mundi tibalati na ERASTUS ndi correct gendo asia isi alama to sia isi tiyando tunasia bano ningi
kana pe kindu mothite lakini eti ukwas ni pe ando tena makundi ndotona mbwa miaka 5 mithelu unavoya tikiti ba street lakini baada ya miaka 3 ina aiwiluka na ndege hapana na ndina kindu program ya kutu wiki toke thia ni kukonia umete ba ukambatia mbiko bikaba pauti na makundi na tineza kwa se mundu bani kingi lakini eto question that you can gichamudia yes minokele chamudia ni minokele ni kana nundu wa kibudia kimbwa na tongo yamwe ba ukamba na ningutungia andu market imo bya munana nundu ngavana wabu ana spend time yake in as a governor kugitana Kalonzo lakini bindele neziyobika andu market imamu yaje tienda ngwatanio tikwenda mwaniko time bithetia tongo yelima especially mangavana maba ukamba ni neno na winibyo munene taka mangavana su na ndwala nene manasa kwetu ba ukamba metania na Kalonzo makemba mekindu kimwe omonge uzumbete bete siabyane we ba nengo katune ne kindu kiba kinani ne mheshimiwa Alfred Mutua atase kana baya mukamba ebodhitwe nondo wa mheshimiwa Kalonzo nondo wa makina make alawithitwa aitwaisha na ananenga dainga kana yaje Kakamega ethe yake beti na gukizi chimukamba akitesi twe hamukamba ile chamwe yayendo yakombetu ndo bete na liaka kuwa kamba twe watu yumo simamo kuni tu that we ne akili tambito vika mheshimiwa KIMILU pena ki chende no bine yene ndemo ngalama ya mikalile mheshimiwa Ruto no ile twaikene ya sana na ndino manifesto yenyu akaikeithia ngalama ya mikalile ya na ile ekulia yoka akenya inge maikulia aniki mheshimiwa William Ruto ulane we munini wa president okunena ki o yina ne munini wa president niki utawasa etambia oyu ofisini nondo mheshimiwa Ruto ndaenza kuma ofisini kuma mwaka wa 2013 nginyomo ndhe we munini wa president. Asante. Ni asenda rambo liko watu wa ngalama ningwenda ngusi ya kindu kidogo cha watu ni David Ngavana Mwangangi. Evi wayase kana nitabea ndo mekwenda thosia mbai kana meukenga mbai lakini niendo memeki clear na geni weta mukamba education nasi yila kwethiwe na handshake yethiwe na Raila na Uhuru na ithia kamba twatie Raila Amolo Odinga nondo wa ndaya ya Stephen Kalonzo wa Musyoka ula no mundi utu munengere ndaya na ningu ya anitethea wanu ndere kisiasa anu nengere mawe maingi diambo muuma na decision yonde wa ameki hata mundu na nimutumia na niwe amutumia aiweta kaundu kana aizo make decision etha neke ndu wesiletie muno na zila kwako ni handshake walile project mbinge ila inako niwe Nyanza nina expect ya at least with you ndo wako watu katika handshake andu bala ila yombe kila kindu the project yako no ko yako Nyanza kwekwoka ni waka at least unaitwa kambani ndo ndakitwa namba ile wake with you unaitwa nefa kwa hata chao na ndio hiyo ndiaza tutwe etina wa Raila etina wa miaka 10 na Mwangangi anena kindu keseo muno asia kana ethically kana a Kristo na mapastor na bishops nimekala ndi makatongia ni asiendo bamwe jasi apena thina mwingi muno nondo etha no lilikana it is on record mutu kibeti cha Raila aida bando waungamie anena asia kana mosa silikali makanisa ala matabikitie andu jana jemwe makabingwa na kindu ki munoke ya oswa nesa ni ethically na ikanisa ondo jubala yibikete nondo nyene interact yana bandi babikete bandu makasia kana mena gwa muno na silikali no ya azimio nondo mayeseo ni meawo jiba ila yenda ikalilwa ndi ese ubwe nejedwa against churches mheshimiwa Mwangangi nene haba ukamba watongela makanisa ba ukamba makakwata nyandongo izirizo ukamba tukaumalenza kuono Pauli sawa lakini yuke lani tonya weta ni kwa siati omondo wa lidia niwe ndia sani 50-50 yeti yele binda kwa ina kajubilee la yenda wakatune na kwedwa na NASA UDA by the way quite a very neutral support kana ina backing nene muno kuma kilanga ligosia Kenya nondo na kuyakana andwa ingi ala mena azimio na andwa ala mena miaka meenda guke thia ni mingagi na walile na tipo nena na tene mazomo ni metha mena thina muno kukwatikana ukethia mundu na wendi wa kusoma
ano ndo akwithwa kwa yasi ndo tambasa rizo ya maina akwatikana kana ndo akwithwa kwa ndo meyumasia ukethia ni ma sponsor nge ma ndo soma kwa jesu ye ba uyo lango ainge mo ma yakara soma kila chai na walija anamoika ainge yu mono by the way no my party leader Ruto ayokela kanena siana sina degree sina ma certificate na sina ma diploma lakini sina chao sina we so a reason niyo ikenda ito bauti tika ko lead yai wano wito ongamete tamusumbe twali tina wake kana wano tutonyo faidika embe tundo walidia tuke ba mheshimiwa ni kwali kino welezi atuke ba wangala mekele nenda tutyo mitukindo wa masaa asante nenda ERASTUS namba kusongia kendo kemwangu kana Mwangangi ni wa mbunge na nengosi yakwa kana chondekela mabitu kebya mbunge kienda usainiwa ni president na pale muthenyo nomo na president yake the Ulaya deputy wake usaini kikatwika law so ndo akwithwa Ruto ezilikalini Ruto ndena power ya kwasya ethani mutu othege na ndio tabia kindu kemwangu maisha kana mutuo ukona wambati weu nikenda kutwike kwe mbemba sio sokuma ba kumanza nikenda sio zwanza si import we nazume silikalini makona biashara makwatembeza matethekele ba maisha mambati yenu ndo akindu kiba pe andu mekwenda kwithusia na mbemba isu si kumanza si eto ba Kenya mate mega nicho kuona maisha mambati ndo akwithwa ala mekalile ibela kana ala meisilikalini tiando mawe ndimuze na tiando mebata na mwenendi nondu ethani matonya kwambatia mathoa mama liu nikenda mama import maliu angi matwete ba Kenya then abazuti ando na mailete kwitha mekalile ibela okay na nina uzongia na kwa kana Ruto ndena power ya sign any law kana any bill become to law na ne is ya kuimport bemba ni allegation ndio mheshimiwa karibu kwa Mwangangi ulwagyo siangalama ya mikalile ERASTUS kule weze mheshimiwa Kimilu kumena muonie na ni mundu wembu aekulu ndaka mbatizia waseta munene wake ombala pole nenda kwa siai mathina la tena mabake Ruto lazima yetu ni ndio policies ya Uhuru Ruto ila history andika andikwa kwa Ruto no embia no asia ndio na major role mundo ne vinda ya siasa katika uthukumi wa serikali hivyo lakini ndio kengutabio ndo mwe ERASTUS etkisi alam asiaisi alama tusiaisi maimaneka na SGR yakiwe vinda ya Uhuru Ruto Eurobond under Uhuru Ruto all these major roads major infrastructural projects vinda ya Uhuru Ruto na sio kamilishwa ila katika term ya kele ya dhati Uhuru Ruto na yini bongo enda kwasia kila kitu mete umwikale lo thiolo osindo izu challenges izu tena sio ni sindo imwe taino siende internationally na mheshimiwa Kimilu tatongoi no taili tengwe tiyazi hapa ile taikuona nikana cost ya maisha Kenya ithere oyu asisia nondwa ona oyu nondo isu sindo mheshimiwa Kimilu alesana ingwalesana sindo siolo kwa mzee siolo siaise aingi mo some of them tionde andu Kenya masomie lakini MAITU alama mana yusindo itu nene aulo siaise nondo na imbia ta kukwateneza lakini muke bande ngunenge example yunga ikwakwa ngemba no sa musala wa ngili miongwele na ndio sa ingili miongwele ndio wa TV maanisha family yakwa ipindane hiyo mbete ina bandu bangete ukwata mbesa ndimbya na mwe yumwe kuimbya the strong home wakanga akwata TV ngakwata mbesa musala na chicho kikigete Kenya tike kamera di menene ini utuma mbesa sia imbinge siande itumeka ini miradi yesu na internationally poka beke kasi ndo ile tutanese kana ikekeka kindu chambe corona yatuma almost ishati economy ya dunia ona economy isiande mbingi on up kubiko monde yaisa sioka chakele toka kwembwa na issue kauwende Russia umonde ilaita wa energy ikaongeleka na silingi maisha mongeleka
na chakaratu pe kindu kita muna drought wasija kwina muna mbingi ukethe andu maina akwata liu iwongela factors ino si tatu na wongela umnyei ulo maendeye nilikana musumbe wake na yazia kwa more than 1 billion ile ni kwa kwizilongeini na wongela these major projects nondwa nikanandu makwate kickbacks mbingi nene wasisia nyekenya woni wako ningona sindo ini tumete mikalile ya Kenya ethiolo muno na muno drought kauende Russia na Ukraine na issue ya corona covid. Yes. Aya, asante. Na ndi na kila ngona Kenya woni wakwa. Yes. Kila kitu no tumasiendo ithea na kila mbe tutona iko yuke thea tandini tatethia mwene ndi wa Kenya. Kindu chambe. Subsidy ya energy in Kenya petrol na kerosene ni yailite kuongelwa. Bunge ni yailite soke kuongela. Nikenda the president ni kuongelea actually. Nikenda with the yongelwa what the cost of energy ne yave yandi serikali yo ya Kenya nitaileta sisi na counties zito ni mailete kwikalandi makari think beza mbingi ikatongwa katika kisomo no kethe ambade ni ya musei neza umwe ya kuiva fees na ila school feeding program ino ya siana kunengwa limu school ni yaileta ikala ni yaileta tonge waingi maskulu ne maitu na chakaratu nitaileta sisi nitaileta kwati yani ana mashirika mandu ni ata World Food Program ando maito yuma nengwele unondo tikwenda kwito tijete na ete corona tijete na ete kau na tijete tie munao no wezi wewe ando maina ko nitaileta propose ndula nitaileta kwasia ino sie kwa ni serikali nikana cost of living ethinde na cha moja ndiaze UDA Kenya kwanza pai proposal ne mweta ayu ni matumia kwa serikali peko cost of living ethinde nendo ainge moni mese kila kiende ana ni mese undu mekie ila when they were there. Okay. Nenda tugebaba kino kinito na nene kina nene ni mheshimiwa Mutua na tuiso mwingino naondo ni Mutongwe wa Kamba ni governor wa county ya Masango kwa tamu nyili na ndio twaigene na kwa evinda yasa yambe ko mwi wa ikinena na mwi ya inena kwa manite na Kamba va ya isili ngosine wa ilobia yase kana ni wokethe wa president wa mbe kuma Kamba kutongo sendeno yitu ya Kenya na atungilela inge athingilela kana mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kalone ndongo ya chama cha Wiper nuwithitwa itumwa bai ya Mukamba ibuthwa ona ativa ukamba ugoka nginya ona county la ingi sio Kamba inenga ndongerekanira ni na nengane ba mheshimiwa KIMILU nitwende na kunene ngoya ndai ya utongo atongo imakwata ne Mukamba watose ndeto taino sia mheshimiwa Mutua sia kwende ya kuthingirila kana Kalonzo no utumwa Kamba mabuthwa Kalonzo no utumwa Kamba mabuthwa wona kikiona ni ata kwa mwene ndi ula wivaya ndivyo ula Mukamba bayo kona hakula kabina kaloko tabwa ndeto sia muthemba taidi peke nduchi wetu mheshimiwa Mwangangi asekana tamba ine thana leader wo anigwe wewe na nena na sia Kalonzo ni sira ni wendongo yo Kamba ndiye NZOMO guthia na nende manengere na yela ya elite na nasia o Akamba nimethitwe mati Raila nondo Kalonzo nondo akwithwa ithie tiandu tendete kana tiandu ndizo ndo tonyoka puti tiandu makwikika tekia tha ni covenant twekia nitwenda ukethia yaende bwau ti walilia tena ne covenant ino neketwe ni rais Uhuru na Ruto ila wazazi yangu 10 ya Ruto 10 ndio zina bapikie bandu amukeuka Kalonzo ni withitwe muno na mwekio mwyani ukana Raila ndakamubenduka na ndiasia no pala pikie bandu yutona kana ithie tutwa twekie Raila na twamwekia wono twanisie kana etha yendo kito tutumiana na nacio ndo akwithwa ati inene wa deputy president ula Mukamba mwingi unetelete na kindu kiu ni twakinene yo ba ila twitwa bana mheshimiwa Mwangangi twasia Mukamba kega Raila no nengiwe no nengia Kalonzo deputy president Mukamba ni witha ayigwa represented in government ya Raila kana ya Azimio Mukamba no nazie ti kwazi ni mubothie Mukamba na namba bothwa Mukamba ti mubothie Mukamba na namba bothwa
lakini kila kibo na kuya akitete ithwa loyo tukanungala ona wadidia india ingi mandi gakamba nondo thia gamba iteta na kikio ni tumanya kwisindo ta ithito na kana kweka mundu na etio seo na wadidia industry na kamba nini ala wegwa mako na sie kondoku ta cia kuana kana kweka sindu ila itafikika kwekwa nondo akwethwa ithie twe na kikio na ni twese kunega ndaya ni kuseo kicha kwanza kana mutwani wao atwika president kila mtu ndio na ambitions yake ni ambition yake ni ambition yake na no seo na I'm wishing him well nengi kontize kalonzo kona atangaza kana 2027 yake tio inondo azia mutwa aiweta kiu ndo weta atiete kalonzo nza azia we miaka yake au miaka yako miyogete akethena miaka minini kwe kalonzo very true na nengi no kweli ndo ndwa kundo twetela na mundu ndaile loevia miaka no jendete lakini nao ndisio kwa kidogo ningwenda Mwangangi utofafanue nondo ni wa mbunge na gweti nai tatiteta kwetho na term limit ya musumbe kukatweka wavitia miaka miongo mwanza na etano kaya miongo mwanza 65 75 kaya 70 ukatweka wavika Jesu ndo ilete provide president lakini yuki katiba bunge mana ndiye bunge mana vendwa nondo yu katiba kwa monde Raila ndailete onga mata president katiba kwa monde yes nondo miaka ni yake ni mbingi kwela yetekeleje katiba ni kwa timozi mheshimiwa Mwangangi katweka ndio kwa sindo ile kana mbie na kulia za bwana KIMILU izu ya proposal na ya asindiwe mbunge ndia sail through kwa kila kibono ila basic no ile tembo wena ku muna no ile tembo wena kina no ile tembo wena degree those basics tuke kulio ne ya my governor his excellency Dr. Alfred Mutua pege no rama kwati katika ne news wake no ni wewe lakini ne kulia Kalonzo wa Musyoka ni watu mete masako kutembea ndao Kalonzo wa Musyoka ni wano tuma awo mwaka hospitali medhi ona aspilini ya chalia ndivyo no waandiki woka wenza Kalonzo wa Musyoka ni watuma wa hospitali yote ya county no wendio kawe ila sita gloves wiki wete daktari yake moko nikanaka aka no kelangu asia yutaka ngava na wakwa ni withukisia device yakwa tio thoku no right yake tio usumbe na asa kwa no sawa kai akembwa atona ngomo usumbe but tio kela kipudia ngukwe uitume okumanza wa nyambai yukalonzo wa Musyoka no weye maingava na atie muzi wake oze mundu atuona first lady ayembeza tia account atwite nesa ta first lady na mwisho kibetikiza umela kitu ni contract na mwayuma chauma cha twawa naendelea yani ngongo kulia ezo ni kila kintu ngokuya takamba tunenge atongo MAITU ndaya okwa ndaya tunenge atongo MAITU ndaya yani abata muno ilo kuiwa kwanya yu ngewena yanga atwika musumbe no kindu cha utume watu kwenda kwanya by father mundu byala mekwati amayona mutu watu otwika musumbe pio wala mekona sindu unenia mutu atio kwendea kutumiwa kwendea kwanya ila by father na ilati ya ni kukindu kimwenda otabya alama tosia hizi ni kana ilamba ino yanikite na tongo imakwetita mabwa ata pe kindu maende ko kitania pandu pa yu atongo ya ma focus na sindu ile si utethie mbai ta ku make sure kiwo ni kiokwatikana nengwe ku malelo mateku malelo maseugwe nengwe ni muikote na wea ni twaete sindu sita policies ila sita no tumaiteria muikono ute mwandike wizaidi wali kama maweane yuti kwatie sindu ingi sia siasa sia kuendea kukitana na mondo kwenda ku protect position ila yake ibayo yongi na kionongi kwenda kungata waya ila kinungutabisye since independence have done a very good analysis through research undo atongo itaide rote itumekana ku eta nendi itumekana ku kitana idiene na even my own governor uyithi anongo tume waingi kesi yaza kumba membi kweta kibela chichake kwambia omukita kumote ndi bantu ba kumunenga time under the Chinese manifesto so in this case kila ndo mokuli atongo KIMILU na langi
team betikindu kimwe nikanamba inoetetheka aya kana mbozo kya mangai kwa metoke ni wenda kueta kana mtu wano no tumeka kwa nyambai lakini nye kila ndo nyo kulia mugamba kana kuredia mugamba nikaba kana nemoete cheni nemwe pahaba ane tonziema na ega nijundie ikosa kibila cho sumbi mbaya mukambe katereka kwetu ikie matumbi kiongoni kimo chondoni kimondo tetu ate kite na ichondo cha baluga matumbi ende maikwa lecho tutu za serikali so according to me bane nzie mate ya anete aya katu tizime langali kweno na azimio baizie melangali kweno balanga wana kibila akaba magera serikali Mwangangi wazera kwa metoke Erastus ndo tabye mwasimu wa KIMILU adeze wazi ako ndi nikemena wo nizibe kindu aya okwa metoke naona masamba sembete muno na nienda tuminukililia ni tuminukililia nienda tunenengo ya songo tandene ngo ya songo babe na moto mandu azesemene na kusije twambie YouTube nawe ni Mutongwe TV na nengwe ndo jaribu simu nengwe ndo wandu masimu monde kwa nini zesinga kwa nisu we ola Kalonzo okanengwa no bomu ndabadi with wathi woni Ruto kwa inyu muyona we also we azimio ndwevo lakini we kwa UDA kwa UDA wevo eto asara Kalonzo na akachoka akasi ati I'm below 50 years and I'm a wiper die hard wacha uongo hata sisi vijana tuna support baba mono mutuko ya prezo ni prezo mwenye atakalia akalie hakuna mwenye ataniletea unga kwa nyumba my hustle will remain my hustle twendete ala we mono mutuko sara Kalonzo akazia mbona Mwangangi umundu akunite siendo nesa akakukonia makofi sisi kama Wakamba tumechoka kubeba ufala. We are voting for Dr. William Samoei Ruto. Huyu Raila amezoea kutubeba ufala sana kama Wakamba. Ruto all the way. Gerald Masai. Moses na kiasia kila ibinda ya siasa maisha mailea kuambata nundu ana siasa mapambe ya mbesa mbingi in the market na my cause inflation ni lazima serikali iambati koti nikenda molange besa kuma market so na otomani muito okay Wavinya and Mwangangi tosha unaitwa Uni Lavin nake Sara Kalonzo kiwandika kiutambeka nacho nikala cha watu wa Mwangangi cha kulika munonge wa mseto ambaye kanacho Jackson Mutunga wa kingpin after Kalonzo ni Mutula Junior ama Sonko Seto Jackson Mutunga Samuel Makau KIMILU uko sawa niko South C okay aende kanini ndo nenga simu itano enda kuwa masimu measiata mautumani twasoma muno kato watu iwe simu na measiata ngalekoni ya simu nondo twasia kila osele kila bana ne ba kwa toke wambe no kuna simu yu na withe se wasiwa TV ya kutibwane hello Tommy hello tuendelea nao tuendelea nao David karibu okay asante ayatoze unge nenda mukone sindo tausu nesa tukone sindo nesa ambia huyo jamaa wa Sira Nation aache uongo Philip Kiua sununi okay bana na tobo yale na gemiwa na Mwangangi ndio simu yake ile baba the fifth azimio ndio ndani mtomo ipate hello mtomo hello tuendelee nao ipate eta woni wako kania pole
huko ama kama wakabona kwa mambo kwa mimi pekee yake mbona ungo mata kwa ni watu kubwa ungo atakuwa kama mato onde ni hapo kuna na kwa kwa mambo na kwa Mungu kwa Mungu kwa Mungu agora Mungu no kosongea no Mungu ya no kosongea na kwa nani okay asante haya tosonge wakati wana simu nangole sewa TV wewe no kwame tuki naomba masani maindi una ngionge mwana simu yakale tu nio nenda simu hello mtongo akamba mukai yake ndio ila mbona bila hello mtongo mukai hello tuendelee nao karibu mno ya Mwangangi ete woni kane kulio jina ndio kule Mwangangi namba mudungi amugana ndo kwa mwa hebu mukulia mwana kutoka ndo ndio aina wao mwana lakini mungu ni mzee mwana wazo na wao kuna moko no asante asante ndio toza ukeka nini nondo amasa Mwangangi unge wakana wakana nikaenda tumine ngewa ya simu Eva hello Mutongo laptop wati ndata neza zike nilo na ya Mwangangi magere ka kaandika nivyo ndata ni avereba karibu nenda vule ndio Mwangangi ami kimapo wa luto oyili ya maibu wa olo na mana ko maimwe ailabe pindu ya yesya zimo ko ni maluto bakele kuma 2018 mutu wana zilingi na ingi ya na zemwe lange vya etiye rado BBI rado zindu mbingi mutu na vika manele ya ekoli yangu Mwangangi da Mutongo yidona kindu ibina kanena cha guno ningo kindu ina ba ngizinda ingezi yake vanwa okay wala bangi ya katatu nenda mukori ate wewe lono weta mutwanga vanwa moka hivi moki me yomba ni jo raki yo vya mana da mutua ina yomba ni je kwa state utele na jo mazabu mutua Wajua video kelele lewa wiki wala mimi mfua. Okay. Mimi tena ambulance tena ndio ndamo kana wandreta wa. Asante. Tunga mitebuka nini simu nondo masane ona masemba muno naende ni muvya muno kwa kuni masimu lamwe da mwiko na mo tuma nimenya lamwe da mwituma nondo wa makulu menyu kwa metuke nienda musongea sese sima kule makulu katwambia na mheshimiwa Mwangangi nengo matongea mubea andia sia person do ile sia maana effects sia major investments ilate katika infrastructure nando maitu alama tusia isendia sana investments isu ndoko nenzeo lakini thina ni kwosa mbesa mbingi kwikia bandu bamwe ukatia ene mena chao my constraint mena challenge lakini ndizo kanimena sio effects ino inge inasio kiekuka muna kaowe Ukraine muna corona na muna kindu keke ngeni alaisia muna owe katika ndea itu inflation lazima the yolo na nilichoke tumi na ete
policy issues related kalibu ina ilangwa na serikali sia mutiuko na serikali ila nene sia ile taika kana mwene ndi wisaidia tana ende ya kuumea muno na yes ya azuma kona simu nimeala matu congratulate yange mangoli makundio na pia ngoli witina ni comment ulwa kitaka cha KU ondu kiende anienda umbetekelie ni mwe nundu already itakindu kiwara kiendete kotini yakatukiete na nishia nikiuthi nesa kila ndezi ningwiwa kindu kiokote wakatika kietheka World Health Organization na kindu chu nundu that is an international body a UN body ni chailite kuandoliwa neza ngani kiteka nayo even Kenyatta University is a very critical institution in this country research na kindu ngotabya asia isi maitumikana universities are research centers maundu alate iwa mena umu mailito research on universities situ na mayuko tu yai kunela ibano ino yo solution ati iko na ku nitailite tukizia mano yo university ilela na kitaka kinoki na yo this UN body nundo yona nini kino kikunite mbika kikoka katika kuma UN kikoka katika Kenyan government ithakane mbinge ti lazima pambe yonganga no mbika isobika nikindu cha kotini naona utongo inwa ile temba pe na utongo ile tone nania ukethe ati ina so take direction tezita kita nundo ndienda relation ya Kenya inge distrained na UN agencies no kindu cha ile to solve or diplomatically no with la kinge kinge na chamu tieni ngwenda hii ambaye amokamba uadhimo na maendeleo ni makoka ila tukembwete kwatanite tesaimbwete tunaikanite ukethia ano maendeto na kuili kiwoni wako niona ngwatanio nenzio na ina kundu lwa utongo igula witu tukita undu tezombanete ngana kwasia nini thitwo katika serikali ngembo katika utongo ini sakweto ni enende mwandu wa NDETI or the same na kembwe munene muno serikali to an extent twice akaserve assistant minister pena ningwenda kwasia ngai atutongozi andu mama sakwembwe meothio sakwa mwandu wa NDETI na Mwangangi kindu chambe pe kindu kita rule of law izine kwatewa institutions nzimba sithokuma olusi ile takweka wizethia MWANGANGI County Assembly nini uko na wayo na makatabya ene mama sako MWANGANGI ingi makasi hapa ni bodi wakina Mwangangi othie kina kana chaiye pana katika undolo twa hizi clearly mteteo ma influence kingi ni ilangwa za institutions ikatho kuma tike MWANGANGI tona kuzisi ando mama sako kameali sivitali sindawa undu wake tumike na kina either tina revenue kana tina mbesa kana beki kiona in case tukeza hivi la katika such a problem pando wa ubindi uyithi ati tiyo aina ndima masako makweto thina na maina mundu to na come forward akamata ko asino amanda alamo keka ngwenda zetu katika policy issue katika policy level tuna mibango mizea masako na ndo mama masako makembwa main involved na kukunia mwandu wa vina ni kutunga county ne mokoni mando mama sako nikana tuende ndo tuende pakezo kumo mu Kenya kumo Kakamega kana kumo county nge na ku maitho Mombasa kwazia na right yonga mama sako ndo ngamelewa mheshimiwa asante mheshimiwa Kimilu ve kulyo ni wale makulyo wakulwa na ikule mo wakulwa na usonge musese yosa na kulwa nikingwa ndo mukamba ni mazugumia wa Ruto lakini ndiasia kwanza sio hii siasa sia 2022 ni NZOMO no walianelia na ila siasa 2017 nondo andwala maijumbi mera wakatune na kwanza timaenda kuonekana bantu nondo akwethwa umwe wito ni wanengetwe kibela cha deputy president omontheo paimo kamba ungamire kibela cha president be na paimo kamba unengetwe kibela cha deputy president na nicho ukuona UDA na Azimio muno kamba ona kuina kau niki nondo andu mabikie bandu maelewa kaneno ni demokrasia
kila mundu ena right ya kuungama chama kila no kwenda nondo interest yitha yo imwe ya bala utonyolika ukatethia andu maku kana andu maku makatonya utetheka you keka Kalonzo ni deputy president. I can tell you for your information akamba aingi metha maungamite na Stephen Kalonzo wa Musyoka lakini etina wakona ondo Kalonzo na thaukiwe na nisilia kiundi choke nawe tiwe mutura wethia ya siamba ya mukamba ni na buthiwe nondo nye kulingana na kwa tuinene abane na kwiye Raila nikenda withie mukamba wethe na confidence na Ken muno ni wailete kwanza deputy wake akethwa ne Stephen Kalonzo wa Musyoka nondo tuitonya ungamana Raila myaka 10 na ila tuibaluka hala maybe wona tsumbe tawe bakube ayoka endi aitwe chanza oyeri mukamba ndana ne wakibela kiu kinene cha deputy president okay. Lakini ndiwe atakindu kengi in history kai candidate ya president ya support wa ne sitting president ikatweka president gelagani dela moi wakelile asia we support Uhuru atweka president wa ndeno ito ya Kenya ni woni ekela chethi we ni watumba ni wende ni kibake dela Obama unabangie kwenuka na thioka ete ando masa kwa Clinton. What happened? America mana ndio sa kwa mundu woneka muthoku weta wa Trump atweka president wa America. So ni kwa mokamba chethi ne kana kuni history na toyana bando zumbio kalika. Thank you. Mwangangi na tuminikile na ngewa asongo tabadani. Yes. Osimbile very fast. Kila kitu mieni weta musiwa my governor whom I respect a lot, Dr. Alfred Mutua, ni kuimba this is a public officer. Mundu no tumeambesa sia mwene ndi wa mazako. Na andwasuo ndio nakuka kuiwa enai contract. Enai contract nona tumeyembesa sia mwene ndi wa mazako. Isu ni lazima kezo question was somewhere along the way. Onembe take a question wa within Machakos. How did tajeno kezo sisi embe na contract? How did you make it contract? Na itweka ni wa mundu yeyando. Ni first lady lakini na ya yesa asia ni chao contract. Isu nieleweke in that context. Kiengi kilongo enda kwa asia hypothesis isu research very wrong. Miki Mheshimiwa Kibaki no wa support Uhuru Kenyatta atweka Musumbi. President Barack Obama no wa support President Kibaki ta support. Ndiye Mheshimiwa KIMILU relax. Niwezi kino na yodie kana Kalonzo kundale ndaendozi na ndaendozi. You know kilangu kwa ndio kama Mheshimiwa Mwangangi amine. Relax. I think wakata mbe wa baru mune ukete ukanselewa. Now President Barack Obama, United States, the highly rated president ono monde no na support President Biden. And President Biden has asakwa. Actually campaign is it na ya President Barack Obama. Ndio kwazi hypothesis isu na niyo nukwenda kwetu kisiasa ye. Uko ende chamodia. Yes. On that bit ningwenda kwazi Musumbe yao na right ya kunokula na ni mutongoi. Na mutongoi utongozi wambaye yake na mutongoi wako kumina watu kumita tatongo yalanki wezao na mundu nuku convince ndinima ikamusa kwa tamu wake ele ikamusa kwa no mundu ina following na ndo alama tono kumwethukizia akamea na sisi katika ndwao ndeni yake zi 10 na nithi 20 tona na sisi ndina balebikie na economy balebikie uloto no yoke likuma gwika yetu no Raila Odinga na Martha Karua na Kalonzo Musyoka. I think it is a good combination. Okay, atongwe ni maundu ni maingeto imina lakini beki akamba ingi muno magisia isi na mewa moyo muno itina wa koti wa Mombasa kumwirikira songo aende na umundi aende wa ipitukithwa aende wana na kinene bu itina yulo wa niki songo kusiwa niki songo no wokuoneka makwani kotini chao ndo sia muthemba mwingi okwa mitukirondo akamba ni makule kiumu no tukinene bwana KIMILU watu sisia songo kwa wani wa kuona na thina gwane cho kweli ni woni genuine lika makwani kotini kana nukuona bena siasa inali kidogo ndini nikana wese ya songo ndano wasi wa Mombasa mbene wataponona songo nani watana kenu waitumi kindu chambe engonene notera siandu
ndo akwetho yetu na itethia na walilia o methenya ina gwitina no ni asemba Kisumu aenda kukuwa madam Conjestina Ocheng'wa Mbotsa hatari etina utuma kwa mitandao ni akoneka aende na na wesongo onata umete ku Nyanza anasemba bau anaenda na mosa na mwete yuni isilie katika rehabilitation center ndena kuitwa na nesilia nengi au mo bau yethwe mundu mulungalu notanya umosa akwata kibela cha o ngamba wa Mombasa okethia no amwe ke ukethia wasubika nikenda songo ikwani yake yuke osilwa abwe tina methenyele bune tunamona nize na president na tunamona nisia na Raila na tuona aje andu mailobi makwate mbau twalega bigathi kugende chambe wazimio and sorry to say this no I'm so happy no kelewa lakini naona nambio semba kwa ndwala okay anaenda habo batuli yandu na namenye ndenio kwa kuyana but what I can tell you for free kula isu sia kibela cho usumbe I mean cho ungava na wa Mombasa sia kunwa songa kazi na kwa chate no ineno mwana candidate neno uzi na candidate nengina nuzi besi nduta avoid na information nyo mondo na mbone niteza murula kilonza tawe ngava na hapa na itumisia kwa mwene na nani na my party leader kwanza wana candidate ula wa UDA kaleta na mwenye mbone there is no way kuandota candidate witu wa UDA kwa hiyo ndio lazima sisi motongoi pai maana nita candidate witu wa UDA wazi kibela cha ngava na yazi cho MP kwa hiyo ngavana support langu na ndo ndio ngava na maybe wazi gecha deputy governor na gecha MP yekata oyipasa so nasia no bino kama toke ndio nasia ni plus muno kwa chama cha Wiper nondo nikigwetha chongela mangavana nondo na bwiti na yose tabao kamba Wiper na yo na ngavana omwe na ndo seyu ne kwetha no mama kuweno la mutula Kilonzo na most likely malombe no kosa na pa kat masa kupena pa ni pasemba necho muno ne mutumia rogora waita na wavinya na Mwangangi na madam Wavinya meke ya bidii ni matonya mbadu kwa kibela kiba yukethia Wiper ne akwata ibela cia ngava na bingangi so it's a plus muno kwa mukamba nundu mukamba la we Mombasa akatereka ndo asongo na keli kwa chama cha Wiper okay na ndiwishi songo all the best asante mheshimiwa Mwangangi ovo kwa ndatika ya muna nusu tumine niweka sindo itatu chambe court process inaanzeo ani ngutungia criminal and judicial system in this country okay peke toketa rule of law nikirani ye supreme katika kesi ya Songo na ndisi organize ta mwana siasa on congratulate Songo na sisia kuweta kwa Songo na kwetekelwa au ngame Mombasa osia zaila siebo ningwona nipendekana muno atethesie azimio katika coastal region na wasisia ilobi Songo na following nane no play a big role no mwana play a big role ilobi kana zedia ni wathi utethesia Kaloki na Igathe kana zedia those two areas coastal region yonde ti Taita Taveta Kwale Kilifi Lamu na following na and ningo na you as me you the next research ile numa nukuona nini yogelanga nukuona ya tiba ya 50 59 60 somewhere there inaona Songo hizi no kulika no yunya free nukuka yune weta ke siasa na kinge ndia sia cha karato na iche cha mudio yes ti umba none tatongo imakamba ningolilikana binda yu Songo pesi ndo aya nana against musumbe huibo na ningulikana ndongo ya ukamba Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ya musumbe tibobo publicly amwe ya musumbe your excellency as a friend na tamunana wa ningu kulya kwa ndaya mwana Songo ni mwana wakwa
ndakanise nake na ningo deal nake kwa that backdoor diplomacy nondo nizi pesi ndu imanda nene openly lakini nizi nesa kila kithi kiende na ndi mutungi osongo muvia nondo wa kuna ngo kutunga ngo na kumwethukisia mutongo iwambaye Dr. Stephen Kalonzo Musyoka actually nicho kitumite balate hiyo na ningo mutunga muvia na I wish him all the best in Mombasa kingi ndiye mheshimiwa KIMILU no se onabama sako candidates bikisia uda nime tukwete mbao in fact maibandu bange ti senator wo ti governor wo ti bayu mama support actually tenamo na ndio maweta masito nini see what is happening I see ndukembe nanzika KIMILU headquarter pau nitu muzo na so ise ya mwesa muyuka bana muka mukere amount of members closing the remarks na mtu namba wavinga awe muna awe to abai ko motoleli asa we muna ndo so maze mesia ko kuma last year na iye wala ndito na SMS una ndumia ni pole muna sila asimbingi finally KIMILU ni wane na tamukamba Sara Kilonzo aze uamini wane na tamukamba Martin Mushiri Ruto tosha nye kula ya kwani ya Ruto mutu wa FX nake wa muthia eto wa Samuel Makawe asia KIMILU tuyovoya olike mbunge na indi KIMILU ndateka imwe tumino kilendeto sia Samuel ni asia mbele muthia monono ndo tunenga platform ino twethe watu inena nisia ba pala Kenya elekele anenge ndio tongea muthia nditongia Mheshimiwa Mwangangi muthia Londo ebindaila ingitai batu abonete kala wa mwingi mono kwa kweli ndalicho woni amuzia hizi wa mwazi wa mondo wetu ngianga imo ya Londo Mwangangi mikolo no to lete ni asia nye neetia kivila cha umbunge wa Mboni na chama cha UDA na nditabia mwene ndi wa Mboni ni mwekana nye muno ndikwetia kivila cha umbunge wa Mboni no kwa mutamia malelo na ndiko cha kivela cha mbunge wa Mboni no kwa munenga mbasari aye niki nondo akwethiwa maundwasu mautama malelo na kunenga nembasari sivya wa sie mbeza cia serikali inenga wa MP yoyote kwa umundu no mwenda kesa kuka kwe ni andu kithoi atrie no na nenga ni mbasari kana no temie lelo pando aye izo ni mbesa cia serikali ona wakasa ku mbasari ndithe lano ndo akwethiwa nikusa kuiwe mujumbe mweu kila kengi ndimea nye cha kivela cha mbunge wa Mboni muno ngamandie ana MAITU mawe nundu neka lende ndinona kana imbasari sianenga no siana sito sia soma siamina form 4 na siamina ma colleges siana isu paimundu tonya utia wa aliate ya etina pala sia ilito etina wakwata ma certificates pala nibo kwenda kukwata wea na nicho kuona economy yito ta anduma Mboni ya ndiende nondo akwethwa isiana sito itinda bumosie na siati ndamu musiri abantu yibandu yothokoma like you ikakwata mawea ondo nya KIMILU ni focusete mono na likambunge nelijesiana kana ni mandesiana situ mawea nikenda with economy yaku ito ne yokela na yokelia family sionde na nengi mayandi kiriwa alangi makeda etinawo ndiko azeni mubea na mwene ndi wa Mboni ndio ya kula ya kuma tukukenda Mwai wa Nyaanya na ndiko ya KIMILU ka mwethia ekete oyelo yuwekete katika ballot paper ukethia niwe wambe umbike okalama ndukanange kula na nditweka mujumbe waku naku ngauthokomanesa asante sana ni muvya muno mheshimiwa ONESMUS KIMILU mukiti wa kivela cha uyumbe kuya Mboni county ya Makueni na chama cha UDA muvya nondo wa kweteka mweto wa muthenyani wa umonde masani wasu nesi you have a very best schedule ya campaign ende ni walker ni kwendeo sio ni wa masemba maku makweteka kivela cha MP via Mboni mheshimiwa Mwangangi tumine okwa metukeni be ni mutungi ndayo kisese cha Mutongo TV nondo wa kwendea kusomeria kamba na kwetea kamba Tongo makama na Tongo yumo ondo maili ondo mekala kingi enda kwa siamba ya mukamba titika kunekula tekwata nyamba ino na teisisia muno nondo azimio the dinane azimio ina siama itatu meja chama chambe ni ODM chama kingi kimwangalio yani Jubilee chama kila kingi kimwangalio ni Wiper
kulai tikune tikwatania mbaino muno tikune andwala tibwa tatithiro titumika kwenda kwa nyambaino ibinda ne ibuso ne bikie tike na teithitike kola wailu emwete enda mbaino kwa tene na tiimana nye katika kila nithitwo ndikona na kila tithitwo tikomana tinena tato ngoi mokamba yanjendela tinayo ba ni ya kutethia mokamba na kutethia mokamba ni kusisia nditunga asiaisi alama tusiaisi mwaka wa 2002 ula waimbe ula utinane bu wai prime minister wa Kenya Raila Odinga na ula wai vice president wa mheshimiwa mwenda zake Mwai Kibaki ni makwani prime minister tuikane wa presidential candidate na vice president tekela kwembwa running mate na ningwana geki andete kwikaka 2027 mbwe kwenda kwa ngaina no to bichagura no kuya ando maitu membwa metha una mena afya nondo prime minister wa Kenya la uketa wa karatu Kalonzo Musyoka inezena sana ngaino no tioroteja na kila tiende yakweko yu Savalî tambeizi ya ukwata nyambaye nondo taikati atomgoyana omonde ne kuyo uzumbete yoti alelebeano nanye nikitobo yangaitu abiche mokamba butne kana amakwatani na tipo ya muno tikarate kwa nikule ya mokamba tuko na kule ya mokamba bala ile tuko na bamwe nikano no prime minister balawe mbwe na foot soldiers ando matona ku mekatona ikala kumukwata mbauna mekala ndi objectively titona kwasi tambaye teba natuka negotiate na langi ni kwatio Martha Karua deputy president ulo kwembwe bobo aketikila wizaide ya Kalonzo mbolo na yende yokwembwe kibera ni chuka kena tuyende na maondo maisao ko ningwenda ya kamba muno kule nayo makune kula ya ngwatania naindi toka ba masako nitienda order na odela ibo ino ya the first capital city ya Kenya ino niyo capital city za Ukamba ni ya ile taimbwa ukethia kindu chonde cha kikapando uyoga hospitality ya Jeno yuka tarifaro niki kula kuongeni hospitali ile taimbwa maivo kuma mariti momenda ndawa ni ile taimbwa mena matakitali ukethia cases ile ni ukabano ile ya rifaro anota manenga room hospitali ya expand where onaone kweka no yende ni one of the major health research centers in this country you know get there tamasako really health care nini ukwatekana ba nando nimekumba kundukunge msawa county na msawa Kamba na even neighboring countries here my facilities new facility nane mwa in this case ningumea akonima kula mama zako izuna inge mbinge masisi tukuni mwandu wa NDETI na MWANGANGI nikanayo saidi ya sindo izuni tayo iko na bama zako asante naende ni muvyamu na mheshimiwa MWANGANGI nondo wakuka na kutoa iso nene nyamusi yote na mheshimiwa KIMILU ni mwende wa seomwe na mheshimiwa WAVINYA NDETI mwiti kibela chao gavana masako na indi otwende na onyubani nyeni miongo lene ya 5 etieli tuone siasa sina ndai ya siasa ite sia numa no nondo itina wasa kwani tukethe watukatiwa na nitabazi ya muzeze kana o munyanya usu ukona wa UDA na wa Wiper usumbuke kanisi wandeto zia siasa no mukavo ya na munyu nuko na maisha no maende na kwambata no kuthukwe usu no wakavo ya mutu kwa maondo ama uteti tuko na siasa twina wima na ndivyo mvulangu nondo akuka na isoma utumani wa muthiaba Ruto ni wetu esi usumweta kingini we tukwenda ivia ila ya leilwe ni yaki no yetikilwe unoni bwana Samuel Mailu na angi aingi ala mwethi wa mwituma mutumani menyu ndina masoma nondo wa masaa ni na seni muvia muno ngatiko ya Facebook Mutongwe TV na page ya ERASTUS kitoko NZOMO ko enda umbati ndini wa page ERASTUS kitoko NZOMO ni Facebook na ndi Mutongwe TV ndini wa YouTube subscribe ni Mutongwe TV Stock FM official teta naki mheshimiwa ONESMUS KIMILU ni mokiti wa kibila cha uyumbe kwa MBOONI na chama cha UDA kaunti ya Makueni na teta naki mheshimiwa
Francis Mwangangi munini wa WAVINYA NDETI masemba ni makukitia kibela cho gavana county ni ya Masako ni muvya mwanya angi ondera mandelesya kwa ile kilungu cha usakwani 2022 twithiane ikumbeni ya siasa wa chumwa saa ile na nusu siawiyo tabia mashabiki onde maikumbea siasa ni saa ile na nusu siawiyo nginya saa 5 siago tukudito ERASTUS kwa NZOMO kwa niaba ya timu yonde ni kuendea kiwiyo cha kwa ila tiwanesa.